Ay ma'am, ay ginusiba ngang chin. Hojik matang putar average ki angka masih khara porai ko. Hai bu question si SSCGD 2019 da hangi bu question ni. Ado ai question ji hobu da su hapke aroi bu da su adum hapke ko angka ani gumba masih porakani ko same video sida. So aham bagi angka jahiri jate nate. The total weight of the 12 and the 8 guns is the 1080 kg. If the average of the boys is the 50 kg, then what will be average weight of the girl? Masaigi nupa masa trying toy nupi masa trying toy adagi nupi masa trying toy leire ko leiba sidai nupa masa trying toy leire nupi masa nipa leire sigi leiba matam jida mapa moi overall weight chi ken hona ni 108 oi habo 108 oi bisida masagi ke doge bu pulap pyramid nupi masa ga nupa masa ki weight chi 1080 se but rem chu moi na ile nupa masa trying to ji weight average kya piram ga tam 50 piram me then what average of the girls ki putho on high bani moi na hai si adu itar gati ai koi na kai dogada na haiba matam da to a boys ki average putho ke hai tar gati masai kai doge na matam da total weight che putho ke hai tar gati ai koi na to a boy aham step da koi hola je fast masai nupam sa masai gi nupam sam trying to sigi weight che ke ano na koi na putho ko matam da si kya no mana pulap na nupam sa mga sigi weight che kya oi hai mana average weight che kya no 50 kg hai adudi total overall puto kya hai tar gadi koi na kya into to gadi gam tam da 12 into 50 kg ji into to ne kya tar hai dui tar gadi asai gi ani ji into to go matam da 600 tar ko ai badi mga ni tara mga taruk 600 kg ji kedo gi bu masai gi overall weight ne masai kai doge na hai matam da nupam sa du gi maram di ngasai nupi msa ga nupa msa do piram banina nupa msa magi total do piram me separate piram da banina nupa msa gi do khanga ga dile mo do nupi msa gi oi do ne adu itar gi de koina total weight of the ngasai gi girls to puto kai tar ga di ngasai gi kai hai tar koi gi nupa msa to boys and 8 girls ki koi ki total weight to kai doge wa weight chi kya no weight chi kya moi piram je 1080 kg ne adu itar gadi ngasai gi nupa masa ji gai khanga banina nupa masa gi je khanga banina kai doge bu lem khaido loi ngasai total weight ngasai gi total weight to dagi mawani gi nupi masa nupa masa gi total weight to dagi nupa masa gi khaido ki tar le mori nupi masa gi wei ne the total weight kya no 1080 minus masai nupa masa gi khangi 600 kg je koina khaido ne adu itar gadi ani je khaido na ba matam da kya tar ge matam da 480 adu itar 480 je kana wai tar ge matam da masai gi nupi masa ne si girls ki ko ai asam bi do apani ko adu itar gadi masai gi average puto kya tar gadi maban moi gi nupi masa gi masai nupi masa nipan ji gi overall kya no ai tar di 8 girl ji kai do ge ham tam si gi average total weight che kya no ham to 480 ne adu tar gadi ji amam puto kya ai tar gadi masai gi kai do ge 8 china kai do ge 480 da 8 china divide to tar gadi kya thunga ge na ba matam da aikoina 60 so aduna 60 kg ne ba masai gi bi masa gi average ki question je sigi answer ji kya chume 60 je chume ko sigi ni masai gi average putoi je